Iyo kasarilianan po. Moni babashuan dolay sa karatang kapwa Kapw Pahpwoat coach. Kay Boni po naraksa ko ang pahieu. Echon sa karawa Kapw Pahpwoat wang kedagan nanala ko ng kanyikan. Echon wang katnawing Pohnpei wang ke speaker legislature sa ko po nagalang. Wala palabakan ng bagyang mumusearch ako government. Or chuan wow on chuan wing sa. Yes, sa kon masyadong ran mo chua epit KASARAWIHPEN Pahpwoat. Pohnpei State Government pechuang kasarawih school Pahpwoat may pedia Pohnpei chuan warwano barya kurisa silo. O kasarawih ko itamon opsin kat na wing Pohnpei chuan warisa silo barya kurisa silo. Mawia supply at so sa patohwen pwukat and Mr. Asman at sa company A export and trading. May company yung magkaso sa patohwen ng pwukat dadugso sa sakon dagikan at medes sakon Asia ka. O pwukat patohwen yuyak sa sobrang na mga sama deletorano. One masasasang acting director ng Kapw Pahpwoat, Mr. Peter Rongen, was pwukat yan ang Pohnpei ang sawaj, dagan may tapos may pedia. O sangan may pwukat, medyo riyak wanapot may uyatataw pang sawaj. Aplikasyon walian di opsin Kapw Pahpwoat o yaran chumal kapin o supply ng pwukat. Pohnpei State Government yaran chumal tatokan kamangayla o apalton men paytal pwukat. Kapnawin Pohnpei the Honorable P. Alfred Pipatuan Pachon sa karatawan niya Patuan. Itual wow kapatapat dan kuburan koaros burisyo wasin Rongen. Webia karakan may gajin kuburaya mo itang patuan nanti yang en motomo. Dagin kapin ay men program kalibwe tananan essential Rongen acting director of education. Asaleta me kuren Pohnpei non transportation plan magdrive sa bulkan kita na. Me pekroyak me ek manapot na ane kap kapulta ten kapote. Met me wewe pil me riyak manapot ye tato. Rongen sautel te Mr. Sahpis o etungal office te company pilsawas kita meka. Met tan kajian tan hotel ketlale esito tan apaliana unse. Ai etungal ketlan Rongen sekretary Rongen Education Department and kap nandiyan apali na budget. Kaya kinapali wagin kajian budget office o ibig tamel met director in kalian moni. The director Christina Helnay Filipino yawi kaunim temkakan na imununi te education koren yang tekan tamu tanjan jiwogi essential me ye anan jojo nan kalin muni kalin education elil kalin sukata anan yu peneme year kaunen finance and treasury nan ne te Miss Christina asalatar me office utanaw yawi terkan rentang ewong dai kamata only rare में पितर रानवट इलेक्ट्रिक कोई non transportation plan में ट्रेन हुआ इकामेले में पसाने थी काइटेगन टू स्कूल एंड कई जोस या वाली टू स्कूल कोरस non Pohnpei वन का परियायमेंट वगैरह एक्टिंग डायरेक्टर या कांताचन डायरेक्टर पहले का वाली तो नहीं ऐसा बंदा पहुंचे उनका की तो वन तो बस में उतार कैलाना Tangkap kay patohwen truwang sirikan na saksakan. Tangkap kay patohwen truwang sirikan na ichnan pas kabwagi lagin nanti yang auteta. O tawilya kakasit. Let kita kareta kapan. Dari anak-anak safety kay pinananapan. Uli kay suka kabaray nito sirikan kay pinananapan rentak anti safety. Sangat din injentas dari school open paran. Dari ikapin biya ng acting director o kumain na kanyang program Rongen na kanyang ito.
Bulianti of Singapore Biluya, Kapw government in America. Wagi government in America, maybe so was taken to try sent to Thailand and so got non contact, the second amended contact with Thailand. Dari ika por ke betang utai tang tu lasang ranwat dan kupulturan ki katungi yang sowote telanane apali puenka kita. Jadi uya tace puenka ekis uwe kaitan na transaction amount apali laut to koaros. Iye jumal education department and uwong budget office public director in treasury. Dahil apali isang nankat basang met kola embil takdir kasam. Rimit ijumal kapwe Russian o kailangan tubuton. Maybe patohwen yang kasarawih, yung Director and Treasury and Administration, Ms. Christina Edning, Election Commissioner Mr. Andrew Stevenson, o Aspen Abisawat Malpening Chukuchu. Duwan sa Department of Education, was pwukat koaros, neneyang school pahieu ng Pohnpei, in January sa kasarawih sa silu, o school pwukat mayangaki, Mand Elementary School, Lugop Elementary School, Wapar Elementary School, o Omina Elementary School. O was pwukat koaros kang sahpis o ECE o elementary school kang nasansari. Yay medyo dapat sa medyo ranwat kailangan ng koaros o kasarawih. Say